Ewolobos la polon kotomona tibongona bian ne sa pedo ai welar etogo lokada mo koliat kotomna dekis na Alwa Health Center 3 kusudi da chanan ai poishu na dukitai nuda lemesho metelem isisha kaloka Alwa Seed Secondary School kotomna district loko Kaberamaido amo koliat na jaida togo Masi apio ngesa balada bimam ngesa jeni chobore kwa pajara ceiling board kunyita budo kitiu anyunda ebe hautedo ais kotomono togo idara inges aipak akipida kinga nati luongi ma toro nutiang angwecha beo kana reko ma din inge marubino atineno atire ko be ngwechi yot enti donyo ko yot ando ati jai kana chungi yer ni nge ya eni block ti poro inge block ti poro ringo menena aneno wi odong tie ping ane wi odiene ngo yamo wor kere wi atanga toro ko shi do hanen tang dok tiang ngwecha ne tang dang tie ya ho enongo ati duogo anodi odushu pong di pi ala te ko ni ngomi odi odu tung tie pi kitiene atero moyo cause mengo kelo onyere ni ati donyo ho pipi ngale nuo ni wi orwa ena mengo amo yani ene lode polo kinda dekis na Alwa Health Center 3 Andrew Epo ngesalim daebe adawna ina ngese jaun keda tunes ne polo no kotomona adumain ikeswa makai boisho nude perete toma now ikiana have one table responded what time raising stakeholders calling district councillors calling DHO but the only immediate intervention at that moment no tieni mironen kana me midwife kwero burie but kwa midwife te tere room achiel ameno staff ro burie staff are relocating kan no kan pien midwife tek law staff are pien staff be dan me lab ni staff kana me burie at this trading center daro yawo do puru wi ode do hokoche me mi wa chani oberu kere two staff who are stranded omiona chani puru temo moy yore mena moro matima accommodating gi kikeni dong gino timo as a health center omito informing officer DHO me mier kony wa kere renovating oti onyo geri wa auto kana mera matima accommodating staff okene cha pien pera staff okene cha rio cha met wudi gipe le rapolo ne somero loka Alwa Seed Secondary School Francis Atubo ngesalim daebe akei boisti kwanes de kotuni isirigene lui putete ken epedorida ay ngaran ay boishonu de someti dueda kotoma abati duda bati mako udo ona lewe salo gerne wa no na che da ko kot ochwe okede yama du ko puto ya dedede na ndo idwe wado okwa classrooms mo me yujen ena mi dwe wati somi do classroom no gada di otie kwa no kony ibut jo metwero konyowa kono miwa bala bati magaramo tola chele ot kanyo ti ot tolare kedo amoto tents ka udere amoto ero ber kete dwe waye pitie kotama na somero loka Alwa Seed Secondary School kasibusa kint ay god kotomna boist kech na itetet konyete ber mamber eduko itaikesi LC3 loketem loka Alwa John Odongo ngesalim daibe keskwa petem emametor kete sirgin wedolete ido lipti kwarangis agangan kame jasungul lwe perte ay ngaran keskotom na da tipet abalo dongo daibe kan kare jana kritunga luko kwap ko jokan busakint adukona nukere ajaut kanu kade ngarain saate ya mokere ne ya machiel nonda do ko bino ko puto wi classes ame obedo classes adek dede di ko tu chotenge ame nane sawani wanotie kede peko isukulu kede dwaliro kaka me peko no nyoro timri etwe sawa to mon me otieno ika apat liame owodo report mora nyuto tor meude kede yamo timo destruction ye pona chi apat dogi otimere ni obedo idwaliro kene kede isukulu Alwa Seed Secondary School Michael Onyinge TV East kotem lokalwa ko Kaberamaido district